Sabar parang teman aku. Oh sila mising kas klay man ang biso kosto kay klay itong mo si sini kuno bunyi hai sini kuno para se keroy jeng bus hai ke pusuin na jeng mo si sini bus kang na harmu sini tabu mo bus kang na harmu mo si sabay kang ki jeng tabu tang kacoli nai bunyi hai rabar bangsa hari bukure sini Nasine gura sobo kate nasine bono sobo ai abon jo Foto koron marnai, audios dugan songnai rong maromnai, rong motor sasti marnai. Saya kasih sobo mak lagi, kalau mak kena belum kalau mak kena aja. Mau aja kasih ya orang tu oh kasih. Semua jangan dua nih teman ini korok ke borok. Di bawah ni mungkin tu kering ke pai ni sampai yang ke barang tu semua ya tu. Dia bukan salah tu memang kena tu. Mau tu dia orang no borok rom ya hingga, mau hai tu skip kari. Rom ya hingga tiap hari naik bela borok. Saya balik sokan tadi semua apa ni mak lagi. Marom naik borok. Saya kasih khana mak khana. Bunyi customer ni di pai je kanggo. Ang customer na taktam na bek kelai dia naik. Ani ni jenis itu tanggun tanggo. Kutung se thane than. Sungin na di area ni borok na to da tong kuru ang so chal sa. Ani dugan na mani tong ma ho ko ekta dugan tong kem ni ho da ho bahai. Absurd. Kore an or dugan to mutamuti sob mani na saman phoi tong. Karena kalian juga nunggu kalau kan untuk dapat. I khambaya ku baksa ke bung ma tong kuri ro. Bethe bethe ni bagi khambai man ye.